siphuma wonke eveni lokwehluleka. Ayibonge Nkosi. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyabonga kakhulu amagabula. Siyabonga futhi ukuthi uNkulunkulu akugcine all the way from kaThongolwa koTobala. Amen. Utokhonza nje. Utokhonza nje futhi. Hallelujah Jesus. Ngoba vele silungiselela. Hallelujah. Baba kakhulu mabekhele khumbula itolo uthathe ifoni uyayiphenya kuthi inombolo yakho uthi ngiyawucela makanginike ngaze kwendlule ngikhohlile. Ayibonge Nkosi. Amen. Siyabonga kakhulu ma siyamkholwa ukuthi la ukhona ulirepresente kahle izulu not manje. Amen. Kuphila kahle abantu uveta ukuthi uqhamuke ekhaya lempila. Hallelujah. Amen. Njengengizeli langazelela amanzi kanjalo nemphefumulo wethu ufuna yena. Inkosi yasezulwini ibusisa. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu baba bethu. Shito kuja kodukela athi asinako lokwanele. Amen. Sinokuba sibonga uNkulunkulu wakhe, sibonga ukuthi siyaphila. Ekuphileni kwethu sibonga ukuthi siyakhona. Amen. Siyabonga kakhulu lokho bazalwane. Kuyinto lenemandla nje empilweni yethu. Ngimila nje nemandla yokukholwa. Ukholwa bazalwane. Lokungeke ngabantu ukuthuleka imoya. Uma inkosi inikela kaJesu ukhuluma lamagama ukuthi lotawukholwa nguye udala nokuphila phakathi. Yaphila bazalwane. Yaphila Nkosi. Amen. Bangathi ngihlabelele kunempo lenkulu uNkulunkulu kimi. Bazalwane nonke ukuthi ayive imnanzi indzaba yokulandzela. Ayive imnanzi kumele indzaba yokulandzela. Into lebuhlungu uqale kodwa uNkulunkulu nje wekula unanzi ngokulandzela. Umuntu olandelayo akedu kulandzela bazalwane kaleni uthi Paul njengenyanga enkulu yokwakha. Thingabe ngisizele bafo lento yaqalwa lebesingayo. Sine siyalandzela. Kunomunye lowaconfessa kumbe wabonani wasewuyema endlini kaNkulunkulu ukuthi silifuze ibandla laqala elakus akulona imali masibusiso saNkulunkulu singekho. Hallelujah. Uyabona masilandzela bazalwane uthi Jesu njengoba usobuhle ngihamba phambili bese ngididika ngemagama bese kuyangilandzela. Hallelujah. Uthi ngoba ngiyatati nato kuyangati. Lento iqala umhlaba wekuthi uma simlandzela sisonke kodwa ube umlandzela ngamunye leThixo. Lento lena mina iyangithanda bazalwane. Abantu ukuthi ufuna ngishukele kanjani. Uma simlandela simbuka abantu abasha. Kodwa ube umlandzeli wethu. Ngoba ekwati nawe ungathi mawuvelelwa kulima endleleni uhlulekiswa akukuke kukamvana ko uyekela lethi abuye ngemuva yokwexhala. Ngoba injongo yakhe kukubona umlandzeli. Netakwati kahle umhlaba uthi ngokulalela
Because now he called on them. Loko ngisaphunga abasifaka ukushintsha kancane lamalanga nje vele ngafaka iBhayibheli kahle ngethenga ngamanye into washaka abantu abaqala ukuthi bakholwe amaBhayibheli akho sifunze Jacob 5:15 ya wala shemba yes
kukhuleka. Umthandazo wekukholwa uyamphilisa logulayo. Inkosi imvuse. Noma endile tono uyamthethelelwa tona. Ngakho-ke, a good learner, she obeys carefully. Let's discuss this one. James 5 verse 15. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. And the prayer of faith will save the sick. Bible, please, And the prayer of faith will save the sick. Will save the sick. We want to see. Okay? And the Lord will raise him up. The Lord. And if he has committed sins, he will be forgiven. umkhuleko wokukholwa uyamsindisa ogulayo. Yeah. Inkosi imvuse. Noma enzile izono, uza kuthethelelwa zona. Let's see the Bible. That is what in Revelation. Let us sick. Hallelujah. Let's see. Noma enzile isono. Let's see. Let's see. Inkosi imvuse. Noma enzile isono. Inkosi imvuse noma enzile isono. Cela sicupera umvuse. Isho ukuthi iBhayibheli lathi inkosi imvuse. Hallelujah. Yabona. Okay. Don't get us instances. Don't get us huh? How many of infeliz. Então ela se fudendo. Não é isso. Se tu ela fudendo isso. The same verse. Jesus. Okay. Inkosi imvuse noma inzile izono kuza kuthethelelwa zona. Yes, this is what it is. Inkosi imvuse. Noma endile tono uyamthethelelwa zona. Is it V or it's F? Imvuse. Thank you. Good. Tell me what. And the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Lady, let's raise him up. Amen. Ngifuna sinalo ukuthi la lokuvusa akusibo lokuvusa nawulele. Futhi akusibo lokuvusa nawufile. Noma lokuvusa mawugula. Ngiyangizwa. But no spiritual. Hallelujah. That's why they raise him up. Look, spiritual wise. Kuphiwa kuphaphenwe. Not only chapter this one. Empty bed kamoya. Angathi ukuthi ngayibeka ngayiphi igama elikathi ngoba lokumvusa. Ngathi vusa bese abantu bathi na F. Kanti sina lokumvusa. In other words lokumgrowa. Nikhona basabona. No. Wonderful God. Lokumstrengthen. Nikhona basabona. Lisholo
verse. Nokuthi impilo yakhe uma akhele kwaNkulunkulu iyalumeleleka, ayibi limited, iba unlimited. Lokho bakhala isithanda sebongiswe ngosonto. Siyabonga baba wethu ongcwele, siyabonga izimo zeso kalala phakathi khawula sesibukela babe isilapho kuNkulunkulu wethu namandla wonke lesiphuziwe manje kuNkulunkulu wethu engcwele lehlele phakathi babe kuthikeni nasezingqondweni kuNkulunkulu wethu namandla yilo babelele ukuphila yilo babelele Jesus Christ. kuNkulunkulu wethu engcwele ngaphandle kwalo Nkosi asoze saphumelela uNkulunkulu wethu namandla siyabonga Jesu nokubonga egameni nasegazini likaJesu Kristu wethu Baba siyabonga. Hallelujah. My God, this is New Year. The child, the young. The child, Mama, the Abasa, Master, the I will say you. Child now. Oh, she will store. Yashi, okay, fine. That's why they were us. La. I'm sorry. La, uNkulunkulu umkhiphele umuntu losidalwa sakhe. Amen. Mangifunza uNkulunkulu ukhipha umuntu lametiso umkhiphele wena wakubeka labaleni njengemuntu ongakasingiswanga ngetiketi wema uNkulunkulu wema usebukholeni baNkulunkulu wema ipresence yaNkulunkulu yakwenza waba unshakable. Jesus. Hallelujah. Then kwasebeyavela ukuthi vele kusukela egalweni umuntu kwabumsebenzi wakhe kuxoxisana naNkulunkulu. Wayelela umuntu kuphila angamuva uNkulunkulu akhulumisana naye. Jesus. But la sifunda khona siyasibona umuntu amen asalwa akhuluma naNkulunkulu angakasho ukuthi uNkulunkulu uyi. Akhuluma lesa iBhayibheli lithi umkhuleko. Umkhuleko yinto yemuntu kaNkulunkulu. Amen. Because Father senikwenzeso ne. But ngiyele umva masonke boAdam ekudalweni ukuthi umuntu kaNkulunkulu. Hallelujah. Impilo yakhe igcwele umthandazo. Uyawuthandaza uNkulunkulu. Kuba iBhayibheli lithi abanye kuyikhosela bathatha ikhuluma ekhuluma sibukela lapho okhezeke ikhuluma umthandazo. Hallelujah. La avela khona Jesu wathi thandazani ningayekele lesizwe siyazani ningagesi. Yafika le ndoda la ikhotha le khona umuntu umele kukhuleka. Hallelujah. Yakini ke yaseyanzaleka lento ibayize ukuthi umuntu kumele kukhuleka ngoba umthandazo nemandla emuntu. Amen. Ngasena understand ukuthi okay fine. It means in other words umuntu ophila emhlabeni ufuna understand ukuthi uyafuna noma akafuna ukutelwe emthandazweni. Jesus. Hallelujah. Le verse lichaza lokuthi nethi lento yasenje yaba umuntu. Uyakuzwa ukuthi lento nethi ke kwaze kwathi ha namuntu kwathi bakathi abathi nathuka namuntu bese lo muntu uyathandaza. Ngoba ipho lemuntu lengathandaza yena umuntu ngoba umuntu impilo yakhe isemthandazo. Jesus. Hallelujah. Nikhona sawa. Hallelujah. Yakhuluma lena uma wathi nje ukuthi nimuntu
ukuthi umsebenzi wakho uthandaza. And I understand that ukuthi extended things lena kuphela yakho soze wena umhlabele. Soze wena umshmayelazi. But kwadlula nokungathulwa konke umuntu lelo okwenza ikhuleka. That's why the Bible says, now something wako nalapho lihleti nitulete kafuna metiso ufundzisa abantwana indlela yokucommunicate namuntu. Because labantwana babantu. Hallelujah. Yena umntwana ohlala phansi. Yena sifundisa wami. Nikhona basaba. Amen. Ngoba ngibona ngene umsebenzi ngalo. Therefore, isiniketa ngokuthi emandla emuntu alale emthandazweni. Hallelujah. Amen. Jesus. Therefore, yena ukuthi manla nokho ukuthi manje bashaya sicela hona moya phathandaza. Kahle basabona lento le umuntu ohlakaniphile kufanele esaba angayijaki. Ngoba lento yemthandazo inemnyombo wayo. Leyena ukuthi kusekathandazini akaze eqalekise sibese usizo. Jesus. Hallelujah. Ngiko basaba umuntu akathandaza. Akathandaza ngamandla. Akusho ukuthi nabela thandaza ufuna nekathandaza athandaza khona bathaye. Hayi basaba awusinjalo umthanda. Futhi basaba umthandaza kusho ukuthi awuthandaza ufuna ukuthi Baba wethu osezulwini unese awusinjalo futhi umthandazo basaba awumanga ngoba uthi unakathandaza ufuna sisesibona kuphansi uthi soyathandaza awumanga njalo. Ngikho iBhayibheli lithi uMajesu afundisa abafundi bakhe athi uyakhulekwa kimi bathi mangikhuleka kimi anokhuleka kanje. Jesus. Hallelujah. Umabela you'll never go wrong. Divine uNkulunkulu ayebhulela khona. Jesus. Umuntu wasaba nothandaza ngokuyi akanaso. Umuntu wasaba nothandaza anamvelekisi akanaso. Umuntu wasaba nothandaza bavumule azabule mathayi akanaso ngubaba. Bathi bana bakethu sifuna khona the really prayer la asathi khona manithandaza ningabalinisi labafuna kubonwa abantu ngoba niyafuna ngifuna umthandazo yitho yenu. Ugeneration yakhona namhlanje inzaba yabo na Kristu Jesu bakalela umthandazo. Umthandazo ukhuluma naNkulunkulu ushela yena awushakola awumu-instruct bathini ngesiswati awumthumi. Hallelujah. Kodwa siyabika kubo. There is one thing of us we understand. Uthi masibika kuya sibiki ngoba ngasibona. Futhi asibiki ngoba ngabo angulukulanga kwathi lesikudinga. Njani ngidile bathi. Don't take us. Hallelujah. Hallelujah. Uma sithandaza kuNkulunkulu kuthandaza sisosiphiwo. Yes. Jesus. Kodwa kuthandaza impilo yelikholo. Hallelujah. Uma likholwa uthi waluthandaza ukuthi linikethwe liphiko lelemandla thina from example thina. Hallelujah. Lithandaze kuNkulunkulu ngalawa mandla. Right. Umthandazo walo ungasukile
kodwa umthandazo wakho, ngoba umthandazo udalwa thixo letendeke kumuntu wangekhatsi. Lord Jesus. Hallelujah. Elikhule before ngiba ningale ukuthi sinhloba singangivakali. Jesus. Hallelujah. Because people are not further developed more. It's there. Oh, you want matter or I'm to feel like tell us so matter. But in the same one, never just tell us Jesus. woman, you want matter, tell us. Kule people, let the Kayela, let the building, the Camon, let the class. Then Satan, we are to go to Umthandazo. Ulwanaye, we are destroyed. Jesus. So that's why Satan amelele abantu nabathandazayo. Jesus. Ngoba uma mina ngifelwe ngumntwana, ningangisola baba ngenife. Ngiyashumayela. Uma mina ngifelwe ngumntwana, noma ngifelwe ngosati, noma mhlawumbe ngishelwe yindlu, noma bangishoshela imoto. Hallelujah. Ngiva ukuthi umphefumulo wami ukhanda kuphefumula kuNkulunkulu. Angithandazi uNkulunkulu. Ngimafeeling okulahlekelwa imoto. Because lento yena ukuthi abantu balive bangibone. Yeah. Babe na shame kimi. Ngoba simo sami yasathi practical. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. Bathi manje banemadvolo. Ngithandaza uNkulunkulu ngoba ngishontshelwe imoto. Angithandazeli kubuyiswa kwemoto. Bathi ngithandazele amandla wokuthi ingozi noma simo simelana nami. Bathi wena ngipha amandla. Inzaba bazalwane, i-feeling yemuntu wangekhathi lodistetshwa ngumuntu wangaphandle. Hallelujah. 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 That is prayer. Hey. Jesus. That is prayer. Lord Jesus. Uma izwi lithi umkhuleko lona kukholwa, underline. Jesus. Kukholwa metiso akuveli ukuthi into leti attachwe enyameni yakho, kodwa kukholwa kuvela engekhathi kumuntu wangekhathi. Whenever you start to pray, unetinto leti leti wehluleni ungathandaza uthi the God that I'm praying to is holy. Lord Jesus. Then nami, hallelujah, Lord Jesus. elithi sishoba wanibisayo engwele nani ibani ngwele. Hallelujah. Sikhila sethu umthandazo. Wathi emuva Jesu wasela interpret athi ngithandazile kodwa ngithandazana kahle ngoba kubi benu. Ngiyayibona nje lento seyiyakhomba ukuthi lokuthi nibe nebubi kusho ukuthi ungwele kude. Umuntu uyamsinga uthatha step. Oh my Father, my God, abuyele ku-position emlungela ukuthandaza. Ngikho ke iBhayibheli lithi basaba, umuntu lothandaza kahle seqhubeka basaba, umuntu lokholwa umthandazo usikwa kukholwa. Hallelujah. Jesus. Awuyathanda ukuthi vele njani uma umuntu athi umkholwa. Hallelujah. Ukhuluma into ngeke. Manje siproblem yethu. Uma siJesu mangikholwa ngemangaliso. Ngingasho kulenzaba ukuthi zuphuka ngala utshalela. Amen.
Usho Jesu wamsazalwa. Sathane bese sofaka umqobo. Haleluya. Ngokuthi lento leyo umlimi. Ngiko mina ngafakaza lenithi ngeke ngathakaza uNkulunkulu nje ngathi uNkulunkulu engeke ngisithe bonke abantu abeya kuNkulunkulu bakhombe olubhalo shwabanzi. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyevele ngoba uNkulunkulu ka-instruct wangini kodwa wentipho oluphumo lo kumele libuyele kuye. Hallelujah. Lungeti kuwe. Jesus. Hallelujah. So ngiko basalwa livangeli loniwe ukuthi bamthiyane bathethela uphumo la uNkulunkulu ngetipho taNkulunkulu. Jesus. Hallelujah. Mina nginakile lento. Nginakile lento. Ayinaka ngisefo. Amen. Amen. Ngase i-cellphone iphethe timbefu temhlaba imvamisa I think around 80%. Hallelujah. Jesus. Kodwa i-20% kusho mina bazonakile. I-20% iphethe kufa kwebantu emhlabeni ku-cellphone. Jesus. Ngiyibukela indaba. Ngiyibukela cha. Ngithi data and sport. Ngifuna YouTube. Yabona? Amen. Hallelujah. It's my le YouTube ubona kuvela kubese ukuthi stop. Ngiyeke lani mina ngifuna ivangeli ngembuso. But ngiyeke le ivangeli ngembuso ngisilayo. Jesus. Automatically ngiphuma station. Ngoba lento lekhulumekile ukuthi kuzina amandla. La investiwe ku-YouTube. But tingo letisima nguwo ku-YouTube is specific. Oh yes, Lord. So that's why now we fula. Uthi la. Ukhanti ukomsilata kumsile. Kodwa uthi ufuna ukubani nani? Uthi man stop. Yeah. Jesus. Because umsebenzi waSathane usidla lokumsito kithi. Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. That's why asiphawula konke kufuneka kimi. Kodwa ke wasita konke kimi. Siyamtsinga moya wamandla wokusiseparate entintweni letingeke tasibikisa la kumele sibuye netinto tethu khona ngoba tinto tethu asithole esondweni tinto tethu asithole bafundisi kodwa tinto tethu sithole ngosini through prayer. Jesus. Hallelujah. With faith. Jesus. Oh, Jesus. Amen. Hallelujah. Jesus. Let's go put that just in seat. Amen. Oh, amen. Amen. Jesus, amen. Jesus, amen. Jesus, amen. We pray. Amen. Hallelujah. Angkok mo yung pasansin. Ikulmanin ba sa kasi? Libangela. Linahlekile emehlweni kaNkulunkulu. In other words, libandla lifile. Jesus. Ngoba umuntu ngeke akhuleke angakadibani engcinayo. Hallelujah. Bayifew bantu labakhuleka babona. Njengoba siqala nje bazalwane siqale January mhla ka-1 siyawufika namhla radio-TV umhlaba wonke umemethela how many days? How many days? 21 days fasting. Bathi kwani lo 21 day fasting? Asikhulumeni bazalwane. Ungathuli nalo nyaka wakho. Ngani nawo ke wayishini. Bathi 1 no 21.
emthandazweni ngenxa yaDavide. Yeah. But siye emthandazweni ngenxa yethu. Oh, Jesus. Yeah. Yes. Ngoba info lokumele yenziwe likholwa. Yifo lesipilelwe uNkulunkulu la. Namandla kabongwe ngani kini longakhona kuninsaseleleza yolena esibamboneni besithi Jesu uzungikhumbula ufike embusweni. Jesus. Asibone konke phela wayisekele kunye. Mina ifike kahle ukuthi this is not a prayer. Yeah. But yifo yokuthi ngibonakala. Endibasana umthandazo longakakhonfeni uNkulunkulu. Umthandazo longakakhonfeni uNkulunkulu akusumthandazo kokosho. Umthandazo ukhonfeni uNkulunkulu kuwe. Yeah. Leli kanti basana futhi akusiso sona uNkulunkulu akhuluma ngawo phela. Sibazana bathi abathi naye umthandazo nalisa. Yes sikawuya ngoba siyakholwa. Anyway asikusukhuluma ukuthi uNkulunkulu uzima umthandazo. Jesus. Nilikuwa kumfisangili ile pendo kujali pendo ya kostati. Bado makuja leo kwa kostati ya fu. Yeah. Sasa this is what it is. Jina kostati wa mtu. Ile na pasta. Amen. Ile pasta. Sisi sisi. Ile kitu ya kununua Ibaba nalo wewe watunenisizo abafika nisizo. Jesus. Wale bakumnanzi kodwa befuniwa nesilo njalo. Sizakwenzela senzela besele kope nasibuya nemashisi lapha bopalo. Sibuya nemaforce nandiwe so. Leso sikhathi bo 3 o'clock sesikhuluma ngo5. Singathanda siyafuna kuyabraywa. Lo muntu leka ngoba emthandazweni ayisikho egroup but into yakho. Hallelujah. Noma singabitela sonke group but umuntu kumele athandaze akuyona igroup muwe. Jesus. Hallelujah. Jesus. So ngitomemetela ukuthi church alibuye ezinsweni. Yeah. Libandla libuye tifeni yaseve ngisemile mina ndlula ngathi uma Jesu afundisa ibandla thandaza akanifundisanga lembo lesifundisana yona thina namuhla lokuthi mawuthandaza ufuna uthandaza sathana ngakufa angiunderstand bazothi ngithatha ngoba mina ngide nale experience futhi simetiso ngide nale ngqondo yokwathi sathana uyangiva noma ngiva Yeah. futhi angifuni kwathi ukuthi uyangiva wavela ngikhuluma naye. Amen. Hallelujah. Anginayo lento lengishera naye langathi thandaza uqethe utobuya nami ungitshele ukuthi ngikugazela into yakho. Oh, Jesus. So uyangiva akangiva ngangisebenza ngiteke ilanguage lengayishintsha Yeah. ngoba la uthandaza kahle ngeke uthandaze sisi. Ungeva ngishama nethandaza liyakuzama thandaza leswati ngabe sekudipha uliberete sikwamshayi Jesus. athi Bible Hosea. that is the secret pastor yemthandazo. Thandaza kafela panisha jolo misbalo na besingoma la bazamthandazela ukuthi ngokwesiya Jesus Christ of Nazareth. Lesikhathi kubeka ukuthi lesikhathi kumele ngithandazele ehlukile. Asenifuma nomoya wami ngekhathi. Kuthi ngeke phela manje ngithandaze ngicela ngicela ba. Ngithi ngabona show kuthi ngiyamuswa. Muswa. Hallelujah. Uma ngibophe mathimoni emikhakheni yonke ngiwalahlela kalasha letiso bengiqale ngamufa. Jesus. Angizange ngikabo kule situation letiso abathi thandaza khona uthi babeka nele kaJesu
hamba lathi usigcine indlela yonke. Amen. Ufika nesifishi mathandaza, babe bona amathandaza mfundisi Betiso. Batavuka. Ngoba kunentholo ilanza. Kunentholo ufuna kuyifika. Basa nini umthandazo wathi sinetasa. Emthandazweni siyafemba. Emthandazweni siyakhonza. Hallelujah. That's why the Bible is speaking according to what is speaking according. Yes. Uma speaking emthandazweni, lispeaking according to. Yeah. Hallelujah. Fish like a Jesus. Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hey, Jesus, my Father, my God. The Bible leads us a lot of factors. The Bible leads Uma Lokula Akana Sakungulu. Yeah. Hallelujah. Jesus. Mokukholwa. Nkulunkulu uyamvusa. Yes, Jesus Christ. Hallelujah. Listen, Bible. Amthethele noma ngabe isiphi so angakasivumi matiso kodwa akholwe emthandazweni. Uyayibona lento kuliphafuna kanjani? Akayi kumfundisa yohlambuluka. Kodwa amthethelele isono sakhe. Impilo yasemthandazweni kungwe. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Almost. Impilo yemthandazweni iyathi usemthandazo phakathi kwezi. Yinana lento abakusinethiso. Let's Jerusalem abamemphisi ne. Lithi uNkulunkulu lo oni. Bekuthi umthetho wasimakalela. Wona nje manje themba ukutala. Basuka nisole ke kutala njengoba nisole. Ashathi njengoba nibhakana. Njengoba lekhampa. Lesasikhathi belatawana so unga. This is the Bible. Bekabamba Simon, nalisi. Aye naso eJerusalem. Makafika eJerusalem aye kumpriest. Akhulume konakala kwakhe. Angifasala. This is the Bible umpriest. Besuma kahle. Uyakingulisa. Yeah. Besungena ngalo lo neso enzaweni lengcwele. Ngiyathola so. Athana ngena naye. Besumfundisi uyendlula umpriest. Uyendlula enzaweni lengcwele. Uyenzaweni lenjani? Lengcwele. That's a sign. Lokuthi umthandazo uyekhe ngcwele ngeke usuthetheleleke ntombi yakho. Lithi uma tongena umfundisi ngala engcwele anetono mhlambe nje izinto noma yini akabuyi ngala aphila. Jesus. Wafika Jesu. Amen. Walifaifa kwekuthi kutalana kwapronyothwa uNkulunkulu. Bathi wakwenda kwabusiswa kuphi emshadweni. Nikhona basalwa. In other words, now ungamitha ungakholwa. Now ungamitha wena lebetiso wena. Ungakholwa sofuna kuphetha umfa. Uve kubuhlungu athi utawufa. Uma ungakholwa vele ungathandazi. Ngoba ngeke ufiwe. Unathini lophela kimnyanzi wedwa. Bathi kunalati khipha noba uthi sokuthikela uNkulunkulu la. Uthika uNkulunkulu umnjalo kumele akholwe. Hallelujah. Jesus. Jesus. Ukuthi umsebenzi yakhe uNkulunkulu yamukeleke. Nikhona basawa. Noma sibetelwe kangaka emthandazo. Wathi iBhayibheli lithi ngesathandazo sakho. Ngoba uNkulunkulu wethembeka phansi kakhulu. Uma athi uNkulunkulu Jesu ngasusa lensaba yena. Beka beta ukuthi whatever lengaba inkulu wethu ngeke ubanayo. Amen. Angamalula umthandazo uSilenze.
uma inkosi abonile ukuthi vele bamlika inkinga ukuthi unahamba ngoba umuntu lo ngayesobhula ngathi masemshayela ngithole masemshayela umuntu lo ngayesobhula ngoba liwe umfazi ubona umuntu lo umethi uma kwana naso solezo ungathanda naso kabuye uNkulunkulu abona ukuthi nofuyenzayo wena immediately yenekumo ingenzeki practical angabuyi lasono but uqhubeke khona manje ngendlela si-frustrated khona ngenxa yenyama sithi nasimele sikhona but ukukhumbula ukuthi uphile emhlabeni awukafiki esukweni amen yiko nje abantu abethu labafundisa bona laba nabaqeda labo thanda baqeda umsebenzi before bathole umsebenzi kufuna bayolala nemadoda bafate Jesus. amen ngoba bangakholwa ukuthi uNkulunkulu uyamvusa umuntu lokhuleka akholwe endabeni lakhe Jesus. ingqinamba disimali positive disimali positive so sinomemetela abantwana ukuthi atibuyelene emasisweni atibuye emasisweni Jesus. sibuyelane ebungoleni siyothanda zomdala wethu Hallelujah. ngiyakholwa bazalwane ukuthi from now on ngeke simthandazele amafilisi masisamthandazane moya ngoba uNkulunkulu ukhozwa ngamoya nangeqiniso Jesus. uma kuhehla ngikholele ngentama kwedlulisa ngikholele khona naMkulunkulu ngifikoze angizikho Bagithi solela nawe ungabi namsebenzi netiko letiphonyothwa empilweni yakho ngenxa yesimo lokuso kuNkulunkulu bazalwane kude lokungendeka one of the days sengiyathandaza nomsebenzi womthandazo one of the days mina sinakosikazi ngoba basibamgulisela ngemoto selathi imoto rapekana ngaphosi sibethe mfoko Tira, usate nel garage c'era qua, questa cosa. Se nel moto c'era qua. La vuoi cambiare? La vuoi costa? La vuoi messages? Dai, corpo le. Alleluia. Quando se le vedo nella pedre, ma dove cosa mai? E push. 12 o'clock, na stia la baenum. Oh. Abbiamo un proposito la statna spira la papazze. Uselos my chair. Vera kona le. Kama si tambela 8 minutes ya kwa kama ni mo pole share zote. Emanya peka kambi vele pass. Anzi papa na tsela nanzi na presa kosi le. Shana vile na sempre shaya rola. Ya kwanga onge ma epic. Listen carefully. Encore. Das ganze Gebilde so. Was hat man mal fazer para na fazer la. Le status kipli. Usa ne kamalacho. Ne kamalacho. Ya kipli la status ya kitaka kipli. Sasa kamalacho. Le kata sasa. Mtuli. Mai kata hii mwezi siku. Sebu ya fulani wanaanza hapa. Akikele tena na moto kana so. Lazima tusome siafi moto yao. Na mthandazo wamela uthandazo. Mthandazo unafika. Na tisebu ngalo siku yekhaya eni ikiklinga nje besokuselene wona lenye ibulemu nomzana webulala nalapho sakhe
yashaya ibhlokha yayisabula angisathi thileke lokwenza njani nkosikazi dafa tonke kwangasali nayini safisa ukuthi bangani abasiboleka imoto kodwa bangafeli wasibabhuti wami hlala phesha thembisa wasilanza lesibhedlela wasihlanga ukuthi ngangaphandle kumefowethu umuntu okutheleyo ngiyakhona ngumfundisi ngiyashumayela wathi kuthiwa nto wena ngeke ngikusiza ngasekulungele nama ngakusiza sasala nokusikazi kubabili wathi nkosikazi ngempapa I'm sick and tired impilo yokulosha Yeah. mazwana wathi lakhaya la akuthanda uthi ngifike ngithayitha ngifike ngithola nami nganelivangeli lami lelushilo lomfundisi naye lofike lathayitha langa lamalayini Mambe wathi nashukuye lomfundisi ngabona ukuthi osangathi sokubonisa wathi from now leso sikhathi bazalwa ngona 8,000 ema-deduction badala thuwemuva badala lebesetisi badala i-cost diphose ngolo ditormenta ngithukela 9,000 ngihola 8,000 pounds leso sikhathi ibandla lithayithi lithayi wakumbita ukuthi kuye bomashonisa bishumayala kodwa nzulu kwamathanlalela likho Hallelujah. wehla i-pride sakala sahamba ngematekisi Jesus. Hallelujah. Jesus. asabesilima sembodlela esifana matima mlangeni ngifuna phesha Jesus. ngendlela ngoba matima ngakhona metiso wathi nangisathi khosa ngayini ukunalethwa naso Jesus. siqhubeka nokuthi ibhadareni kodwa sabuyela emuva ngishilo sabuyela emuva position ngalandzela yena Jesus. Hallelujah. Jesus Jesus. my father my God nangigibela inqola ngafika bandleni nabona kathemba bakho ngafika bandleni ngweve manje kodwa nangiphuma la mnyama ngihlabele sathana ye wena uyakweleka Jesus. lamatricks longeva ngawo nangiphendula labona lokwemafoni longathi kosilo 10 umvemphokweyana lamatricks ngafunda siyangifuna lesizwe unayo imali lapho badala banikana na uyitenya Jesus. impela kokuya Jesu lapho nangenza because inhlithiyo yami yayifrustrated Oh, Jesus. ngenxa yemnotho bose nangabona ngalutho but nangigeje iposition yami Oh, Jesus. angabuyela sisi wow lalela mina ngabuyela ngabuyela position inkosi iletha imoto yaletha kuthula emphefumulweni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. bagijima sasengivodwa wathi nkosikazi masahluphe yakho wedwa ngiyahamba ngamateksi Jesus. ngengoma-ke ngikhumbule umfundisi mkhonto bamhlolele ikresida yakhe ejobeka ngake mkhonto akasebenzi wathi ngihamba ngayogubhata ibandla ngathwala libhavula wathi ngokholo umuntu omebeka kholo wathi ngokholo angahamba etitradini yasecape park ngathengisakho ibandla uthi ngathengisakho ibandla ngathengisakho ibandla indvodza mkhosikazi ingake ngicabanga ukuthi kuhlakaniphile nakufiwe Jesus. lesesikhathi indoda bathi beyisabahlazi ingakhona ukuphela ngaphandle beshayela amashaka esathethwe bathi beyihlala ekhathi endlini tivalele azathukela umake ukuthi itati bulala uthi ngathengisakho impahla abhanga le mali yazi imali yanela ukuthi usayidesi Jesus. siwaqala kanjalo mkhonto basethi
njengoba umbona namhlanje imandla emthanazo wemfati. So let's go back to our position. Jesus. Siyasukuma sibalete nyawo. Ngeke siwukhethe umthandazo. Yeah. Umthandazo into yethu. Hallelujah. Amen. Njengoba nina njengomfundisi Makhatho nje. Uyathandazwa kusasa. Jesus. Esile. Wangathi libandla. Lingathi niyathola uNkulunkulu. Jesus. Isangose position yethu. Hallelujah. Asifuni ukuthandaza ngamandla, but sifuna ukuthandaza ngetibilling tamo. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thandaza lokukhona, awuthandaza kuphela. Uyakholwa, so uyathandaza. Amathi mina kuthi yini le gaka loyo nele uNkulunkulu. Lokwangathi impilo yakho inemagiligombo. Usuku nemini uyazibuza ukuthi kuzebe nini. Bengizothi mina lalala yini lento kholwa. Jesus. Kholwa. Hallelujah. Miracle yakho kholwa. Jesus. Siyathandaza. Limo kholwa. Mina ngiyavumela mabona. Uma bakubikela emthandazweni umoya kungavuma ungeke. Jesus. Hlala phansi. Uxoxe naNkulunkulu. Yini la umoya wami ungabi proud ukuthi umoya wami awuvumi. Kodwa yiba proud ngento lempanganayo yohlanganyela. Umkholwa ingosi tayikhomfi nombolo. Jesus. Cela sithandaze. Hallelujah. Hallelujah. Cela sithandaze bazali wami. Ngiyafisa nalokhu kuhleshwa ngiyafisa ukuthi njengoba sithandaza umuntu akendela kuqabaka ukuthi ukamvumelelisa. Jesus. Ngiyekufanele ukubekisa ngemuntu wami. But ukuthi umuntu wami kunento eziningi lentathini, lesifike tangigila. Jesus. Hallelujah. Lesifike tangilimathi. I remember kufika kwamabasi kabandlela. Kunento lafika ngehlula ngayo, angakholwa ngikholwa. Jesus. Ngase ngiqoqe kaNkulunkulu. Mina ukuthi konakale kuphi. Ngoba uNkulunkulu makahlanganisa ibandla usubahlanganisa titho emthimba wena. uNkulunkulu. Amen. Uwedwa ngakulunga bathi uyamdzinga lo ukuthi uqhamuke ngalokho uNkulunkulu akugqokele kuwo. Sebangathi masithandazanya umuntu kungaba kuye ukuthi ngiyafuna kuye ku-altar hall. God Jesus. uNkulunkulu akusike ukuthi lento isuka ngekhaya. Ngiyakutshela ukuthi ngidudula kumngane wakho semabhokisi. Angidudula. Amen. Ngidudula ngemvo. Ngoba mina ngithanda umuntu asilakhe angamandla. Jesus. Ngidudula ngemvo ngizibangedwa isho. Ukuthi noma ngidudula ngaye phathi wena ngasenqini. Jesus. Kukhona ukuthi bengasabela ukuthi hey Nkosi nangimina kukhona ngoba uphethe kwabo mfundisi uyabida. Jesus. Bathi today ngifuna ukuhlabelela umhlabelo othi is the Lord Baba wena lokho uNkulunkulu lathi ufuna kuza altar call it's your position. Awufuna inhliziyo yakho ukuphakamisela izitho zakho uNkulunkulu. It's your choice. Mina sengiyathandaza. Yes. He is the Lord who Yes.
Siyakuqala njengababa wethu sithandazele. Ngoba Timo iqedile kuMakhulu. Timo iqedile kuThembeka. Yes, Lord. I-position yethu. Utsinya sithi kulo kuselanjani. Comes in like a flood. The Spirit of the Lord raises the standard against the comes in like a flood. The Spirit of the Lord raises the standard Sikwendele umuntu oseceleni. Hlupheko yakho bazamane yathiwa nguwe. Nakumele siphenduke, asiphenduke ngoba sifuna kubonwa ngumuntu. Siphenduka ngoba sifuna kubonwa nguNkulunkulu osemfihlakalweni. Siphenduka ngoba lolo siphenduka kuye uyasibona. Futhi nguye lo tawu-installa noma lo tawu-restora timo letilahlekile. Kwangathi ngokubika ubabuke abantu abaseceleni. Nguwe bazalwane lokhathatekile. Nguwe lobonako la ushiye indlela khona. Nguwe lobonako la uyekele tinto lebetikuphumelelisa. Nanamuhla nawuya phambi kwaNkulunkulu, mane uthi Nkosi ngiyathi ukuthi awangiboni laba, kodwa ngibonwa nguwe, siyathandaza. Babe wethu longcwele, babe wethu lonemandla onke, nasemini egameni likaJesu, livi lakho lingumuthi, livi lakho liyelapha, alelapha inyama kuphela, lelapha babe inhlitiyo, lijabule phansi emphefumulweni wethu, likhombise babe kweduka kwethu. Wena babe ulapha ngekhathi ulapha nangaphandle, sesimile njengebandla, siphakamise izandla zethu, siyazi ukuthi naSathane uyasibona, uyasehelekela nabanye bethu, uyabatshela nokuthi ngeke ukhone, kodwa ngemandla ngavela kuwe, emandla ekukholwa, niwo babe lesitawuphumelela ngawo. Lithi livi lakho ngaphandle kwekukholwa akweneki sikuthokozise wena. Lithi babe ngekukholwa Abrahama wakhuphuka intaba wayonikela ngaIsaka, ngokukholwa babe waveta imvu. Siyabonga babe wethu longcwele, uthi lithi livi lakho entsabeni yasimakade kuyabonelelwa. Kade babe zama kuyibonelela, sehlulekile thine, sizamile empilweni ngentikhwepha tethu, sehlulekile thine, sizamile babe kwenta ngebuciko nangebucili bethu, sehlulekile. Namhla babe sinikela impilo yethu esandleni sakho, athi babe lombhalako esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami. uNkulunkulu wethu longcwele, sesime phambi kwakho babe, siyakholwa ukuthi usezulwini, sowusukumile esihlelweni sakho sebukhosi, sowubheke emhlabeni. Awudiboni babe, thina sibona tandla wena, ubona tandla wedlule, bone inhlitiyo lekilakatelelako, bone babe tinyembeti letehlako, letinye baba tehli ngaphandle, tehla ngekhatsi. Labanye bethu babe siyadibona netinto, siyadibala ngakunye lokusisuse entsandvweni yakho. Ungakabuyi babe kulanza libandla, sibisele babe entsandvweni yakho. Asikholelwa Nkosi kubonana nekubukana, sihambe babe saphelelwa ngemandla ngenxa yobucili lesibendako, wasuka babe kithi. Sababete nemandla emthandazweni, sathatha babe kwangazuthi asikhoni, kanti kunetimbo letisivimbako. Namhla babe ungatiziristora egameni likaJesu. Naba Nkosi bantwana bakho labamile phambi kwakho, babukeka Nkosi bathi hlaza phambi kwethu, babukeka babe balihlazo kithi. Emini babe thina lesingakethi kuwe konke kuhamba kahle, kanti wena uyatibona tinhlitiyo tethu. Sehluleka kangaka babe ngoba asinako ukukholwa. Namhla babe efaka ukukholwa empilweni yethu, phinda-ke babe ubafihle bantwana bakho. Wena Nkosi utabalungisela ngakunye ngakunye,
lokho babe lokwehluleka sakho naloko babe labangakhona ukuphumelela kuko wena baba utakubisela ngakunye ngakunye manje bakufake kwesaba kithi lokho sidakwenda ngokukholwa ngoba lithi livi lakho ngaphandle kwekukholwa akwendeki sikuthokozise awudzingi babe sikholwe ngemlomo awudzingi babe sikholwe ngekuthika abantu kodwa ufuna kubona imisebenzi yevele ukuthi siyakholwa ngoba ekukholweni babe siyaphushelwa ekwendeni inzandvo yakho uma babe kukholwa sengekho asikholi babe kwenda lutho ngoba kulahleke kukholwa bisela babe kukholwa kwethu siyabonga kuba wethu ongcwele sibonga livi lakho lelinemandla sibonga livi lakho babele lingamukelwa ngema-feelings livi lakho lelihlula umuntu wangekhathi umuntu babele ukukhonya ngema-feelings noma sofuna kumsita akasitakali noma sofuna kumkhipha entintweni takhe akakhipheki ngoba ema-feelings akhe akakafiki lapho bathi umoya wakho uma senza ngokukholwa uyasibamba ngesandla usiyisenza ndveni yakho siyakubonga babongcwele siyakubonga uNkulunkulu lophilako unenjongo yinye Nkosi kuthi bantu labakholwa kuwe bangaye ekufeni kwaphakade kodwa baye ekuphileni kwaphakade siyabonga babongcwele fihla babe inceke yakho lokhuluma ngayo valela livi lakho babe enhlitweni tethu funa sakhona babe ngoba sendela abantu ifavor sikhona ngoba ukhulumile kithi ngoba sinekukholwa kuthi babe lokubindeki kubantu kuwe kuyenteka siyabonga babe egameni likaJesu